Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat oras Jonalyn. Alas 7 na. Agriing kan. Ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor? Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula? Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. Nala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwarak ha. Mabati kayo man nandito balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. Nukasta. Saan ka mapanaglako ije paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ng aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga agluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto di sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At da ka kumalaang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Lalaki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Diyak ka balan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siyak ti panunutan. Kabailak da ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalabaak matan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan aglako itinatan iti ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Saanan, Tata? Exercise kon da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas latta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Isa masapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko iji ili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daited ko abagas. Kundad tumapay.
tulong ko kada kayo. Ha? Ala, nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang nga pagbainam kanyak. Kas kalasab-sabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo. Awan ka di pa'y ni nanang mo, Kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga tanga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan nun ni nanang mo daytan, anak ko. Nukasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay? Saan na bale? Andaingtid ni Tata Rohel ang bagas kang groceries. Nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Jakla yung pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, sa pa kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Kat una, ngam di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatan? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkal unay daytoy, Tata Rohel. 2,000 mo't daytoy. Wen, tulong kundi daddo makada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wen? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingput kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. Kakitain ba kahit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Maulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo nagpa-ospital, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka di wayamin ton bigat, Jonalyn? Diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo dito ospital. Ada kami pa dito balay, Tata. Inak pa'y lamang ayabi ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumwarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kumporme ditan. Surusurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Hadda ngamin naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaangan Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak.
5 gasutla ang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang ko matanda mautang ko a kwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma, Apo. Jonalyn, Tata Rohel? umay kalumuganan. Uwan tata. Mapan ka di ospital. Apay ang magmagna ka. Nagkapuak ngamin itayan nagiti kakabagyak tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Ngam awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya, ay sos. Kunakmatkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo di bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman Tata Rohel. Ikarig, agbayad akto. Barang makasapul akton iti permanente at trabahok. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akasto iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tadan busbusan tayo akwarta. Sapay dialysis manan ta asawam intun bigat, anak ko. Wan nga rod, agawid ak intun bigat tay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Wan, anak ko. Ay, ingka kitaan nagiti agamam. Saan na bale? Agdamot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pay laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli akmat la adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawa. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, tadaited ko ken ka, Jonalyn. Ha? Alam tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Jonalyn. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskula kung tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mangi di jaya iti tulong na. Adto'y ti kwarta, Jonalyn. Ha? Nagadumot tanday Tata? Wen, tapno adda reserba makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanagan mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Jonalyn? Basta... Ha? Kinapudno na, Jonalyn. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga apurahan ang mga klon kanyak. Tamo ka pampanunutam ti asawam. Saan ka nga problema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga apurahan ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kanin nyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, kin pagagasti na. Isungag panunot ka na imbag, Jonalyn. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma.
No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas da sawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nanang, malpas ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man nakaturog kan. Urayan ka nga agid dadlitoy abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Amangan numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarodan Kailiw kon maarakop ni tatang. Agungat mat gamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog tangarodan. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Baybay am dagita matak, Jonalyn. Mun gayam. Ato ti kwarta. Agyaman nak, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datate agdin na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Taisardeng kumatan ti mangted iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay. No di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmatan tarurayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello? Agyaman nak. Aday mawag kan ko na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaop-operak, iso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, kat. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalun at kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti kanayon nga kapi. Naira na la siguro ta kape. Aywan, ingka itayan ni tatang mo ta amangan no adamasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awawatem no kastay nga agungat, wan. Ado nga minti nasakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mat ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito'y balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywan, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat.
ken banog da ita. Nagnisit aglawlaw dagiti mata. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyang lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan ti tiyan ko. Nagtumar ka mo taniti akas mo. Di na mangarod dengganan. Bakit? Anay. Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko aprutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaroon kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kung saan. Saan ka di matakas na tibagbagam? Patip karam ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakam ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Oray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kuna ni nanang bantayan kayo. Kanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pay. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angas? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka nagliday, Juan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Juan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrigrig at ti amam. Awanan ti marikrig na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurum ti rumbang aramitak. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbaga na kanyak. Sumbatak latan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn, naitabo ng ti asawam. Umay ka kadisukunan ng di tabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige.
Siyaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badom. Tadda ginatang ko akawis mo. Pasig na itis dagiti ginatang ko. Tagtalin na it kamot lang dito'y balay. Sige, agrobot ka nga ronan. Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta. Saan lasi ka ti dakas kanyak? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no da ito yung aramida kung ano saan. Mabuti nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsak kaya tamay raman ti pamilyak. Diyos ko, tarabayan na kuma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitega ko ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matandak. Ditak pusasan. Ditak ibalod. Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher madgayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal madgayam ti pagtataudan ti nagado a kwarta na. Diyos ko, agyaman ak. Inlisin ak iti mabalin na pa kay sakmakak. Agyaman ak, Diyos ko. No nadalos ti konsensyam, nasaya at to ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agyaman Kami.